Nongeye kuramutsa cyane abakunzi ba B-Info, abakunzi bo mu Gisaka TV, mwebwe mwese mudukurikirana mu mpande zine z'igizisi, by'umwihariko abumva ururimi rw'ikirundi, ndavuga aherereye mu Burundi, abari mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, abari mu migabane ya Burayi, Amerika, Aziya, ariko mu mpande zine z'igizisi, tubaramutse tubahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu. Kino musi ngo bisanzwe, ntabwo mba ndumwe nuko mbafise uwundi muntu tugiye gufashanya mu kubaha ino nkuru canke hano makuru nkuko bisanzwe. Umwami w'Igisaka inyuma y'imisi tari mike turiko turakorana namugarukanye kugira ngo tugire ivyo tuyazi. Ni vyinshi tuvuga, tuza kuganira ku ngingo imwe gusa, aho tuza kuganira ku nkuru novuga yuko yabaye kimomo mu karere k'ibiyaga bigarinda cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Biriko biravugwa cyane yuko General Kabarebe James yoba yitavye Imana ni nyuma ngo y'igihe gito, igihe gitari gito agwariye mu gihugu ca Turkiya. Biriko biravugwa cyane yuko yoba yitavye Imana bikagirwa ibanga, ari navyo vyatumye uno munsi cantumako uno munyarwanda wewe asanzwe yibereye aho bibera canke aho bituruka kugira ngo ashobore kuba tubwira ukuri kwiwe. Ariko imbere yuko twinjira mu idonido ry'ino nkuru yacu, reka tutangure tumusuhuza cyane baramusesanguzi umwami w'Igisaka, ndabaramukije cyane. Ndabikirije bwana munyamakuru kandi ndagushimiye, shimiye n'abakozi bawe bo kuri B-Info Plus, ahari mu Gisaka TV bwana munyamakuru, ngira ngo uri kumva ko ngewe ndi fit rwose, bimeze neza. Uri fit kabisa. Kigali birameze gute bwana umwami w'Igisaka? Kigali bimeze neza, ni ibisanzwe kwa kundi dusanzwe, kuko akabi nubwo katamenyerwa ari kugera ukavuga uti mbese iyo nta kidasanzwe cyabayemo ngo igikuba cyacitse mwa mumeze neza. Ariko by'umwihariko bwana munyamakuru, ngewe narindi gukurikirana inkuru yo muri Gabon, niyo mpamvu wumva ndi kuvugira hejuru cyane. Gabon, sorry mumbabarire, ni Guinea-Bissau, perezida bamaze kumihirika Embalou Sissoko, no kuvuga ngo bamaze kumutembagaza, amasasa ameze nabi mu murwa mukuru wa kiriya gihugu. Ewana, ibintu ntabwo bimeze neza kabisa. Ibisirikare biri kwasana no kubanga ibishyigikiye umuperezida wari uriho Embalou Ego n'aka gatsiko k'abasirikare kamuteye kudeta. Nuko ni vyiti tugomba kuganira, tuzonaganira umwanya ubonetse cyangwa tuza kuganira ku mwanya ubonetse. Twumvise ko mwamba turungikira impunzi buke buke, turashaka icyo tuzoyaga kujyanye n'ico kibazo cy'impunzi z'abarundi ziriko zirava ahiwanyu mu gihugu cy'u Rwanda. Bwana munyamakuru, izi mpunzi byo nanjye nabibonye kandi nabikurikiye, kandi nakubwiye nti ibi bintu nari mbyiteze nyimara kubona urugendo, nk'uko nakurikiranye dosiye y'igihugu cya Tanzania, ni nako nakurikiranye dosiye y'igihugu cy'u Burundi. Nagiye mbasobanurira abantu bagiye baza mu ibanga kubw'amahirwe, amakuru nkagira gutya nanjye bakamvunguriraho nkayabona. Nagiye mbasobanurira intumwa z'Ubufaransa, ngenda mbasobanurira intumwa za Leta z'Ubumwe za Amerika, ngenda mbasobanurira intumwa ziturutse imihanda yose, ari abavuye mu Burundi, ari abavuye muri Uganda, bagiye batumwa kuri nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye mu rwego rwo gucashura Burundi rwose. Biranga ngo bashaka ngo Burundi bukuri ingabo hari ahantu, kuko nibwo bubaye intambamye mu nzira zabo, mu migambi yabo. Aho ngaho biranga, bakoresha abakecuru, bakoresha ibiki byose, baranga babura diplomasi yo gukora ibyo bintu, bakoresha abari muri Amerika bagize ibiki bose, biranga. Bwana munyamakuru, inzira yari isigaye niyo guca bugufi imbere y'u Burundi kugira ngo bayirebe akantu bayikorera akayineza, ahari Burundi butekereze yuko noneho amahanga atangiye kubwumva, kubera yuko icya mbere impunzi z'igihugu icyo ari cyo cyose ziri hanze yacyo iziba ari menace. ni ukuvuga ngo ababisobanukiye neza bazi neza yuko ufite impunzi hanze y'igihugu birenze kuba wavuga ngo mfite umutwe w'inyeshyamba urwanya, kuko nta muntu uzajya gukora diplomasi ngo nuba urashe izo ngabo, urashe abo basirikare bafashe intwaro, agende kuvuga muri UN ngo dore uyu muntu ngo ari kwica ngaba basirikare. Abo biba byemewe ko barwana, ariko impunzi nicyo kintu gikomeye, kuko icyo ari cyo cyose kibaye baravuga ati impunzi, ikibaye cyose ati impunzi. Rero bwana munyamakuru, mu buryo bwose Burundi bwanze kugonda ijosi, niyo mpamvu rero bagombaga gukora kino kintu kugira ngo bagire ibiki, barebe yuko Burundi bwabatega amatwi, ahari bizeye neza
cyane niba bari gukeka niba ari ibyo bari kugerageza ariko mbona Burundi butaza kugwa muri uyu mutego kugira ngo noneho batangiye bumve yuko ngo Oxida yabahindukiriye noneho ngo yumvisha ibyifuzo byabo ubwo batangiye kuvuga ngo impunzi zitaye. Bwana munyamakuru, uyu mutego nizeye neza ko n'igihugu cy'u Burundi nacyo kitazawugwamo nk'uko mbibona. Ku rundi ruhande kandi gusa hari ikintu cyakomeza gusirikira hirya no hino ati umutekano muke yuraza muri aba bantu. Bwa munyamakuru, niba wakomeje kubona amavideo ntago nako ndi gukeka wabonye bari abantu uburyo ntago bari abantu nta nubwo ari zo nzira bakoresha mu kujya guhungabanya umutekano. Ahari nawe waba ariko kuntu wabivuze, ariko jewe mu mboni zanjye nawe ufite uko bibona, ariko mu mboni zanjye nk'umusesenguzi ukurikirana ibi bintu bya iyi geopolitike y'aka karere, ntago Dede yigeze abura ubundi buryo yakoresha ku buryo yakoresha abantu bagiye kumugaragaro habona ngajye gutera umutekano mukeya mu Burundi. Rero ngiye mbibona mu rwego rwa politike no gucisha bugufi abarundi ngo batega amatwi barebe ko bakura ingabo hari ahantu nyuma yuko ku mbaraga no mu guteka mutwe abarundi bihagazeho bakabananira. Nuko urakoze cyane mwami w'igisaka. Kumbure reka duhite turasa ku ngingo na cyane ku nkuru ivuga ku buzima bwa James Kabarebe General mu gihugu cy'u Rwanda. Abenshi ndazi yuko bamuzi, yaragiye agaragara mu byiciro bitandukanye. Uno munsi biko biravugwa yuko inyuma y'igihe kitari gito agwariye mu gihugu ca Turkiya yoba yitavye Imana ndetse bikagirwa nibanga. Mwami w'igisaka, uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri no mu bantu bakurikiranira hafi bijanye n'umutekano wo mu karere. Turashaka uduhe umuco ku bijanye n'inkuru ya James Kabarebe. Urakoze bwana munyamakuru. Uyu mugabo ari muri killing machine, ni nawe wagiye agira gutya akamena umucera akatubwira uwategetse yuko iki gisirikare cya Dede gihinduka abicanyi. No kuvuga ngo niwe watubwiye yuko ngo afande, no kuvuga ngo Dede yaramuhamagara amubwira ngo barashaka ko bakora igisirikare cy'abicanyi ku buryo aho kizajya kinyura nta kintu gihumeka icyo ari cyo cyose kizajya kihasigara. Ibyo byagezweho ariko ntago ari byo nje kugaruka, ahubwo ndagira ngo ku kibazo warumbajije mvuge ku buzima bwe. Impamvu nari nciye aho hose ndagira ngo ubwe yuko aba bantu narabakurikiye kugira ngo njye gukurikirana intambwe za Dede. Ngiye nsobanukiye neza ko Dede ubwe urebye ibirapima ku munzani, urebye ubumenyi afite mu bijyanye na education mu kintu ibyo ari byo byose, bwana munyamakuru, ntago Dede biriya bintu ari we cyangwa ahagejeje akarere aze akajegeza, ntago ari wabyifasha. Rero wabyifasha wenyine. Rero byatumye nkurikira n'abandi bantu bashobora kuba ari abantu bamufasha kuba yarabashije gukora ibi byose muri aka karere. Bwana munyamakuru, rero uyu mugabo ni kizigenza. Abandi bavuga ko ari we nyiri umushinga, ahubwo amabanga y'iyi ntambara ya hano muri Kongo abitse menshi kuruta ngo nayo Kagame ashobora kuba wanabitse. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu bamwe, kandi nabyo ntahakana, ariko nanone ntabwo mbyemeje ijana ku rindi. Bwa munyamakuru, rero ubwo nari nciye mu nzira nyinshi mubwire ko nakurikiye aba bagabo, by'umwihariko uyu nguyu navuga yuko ni principle muri uyu mushinga. Niba ndetse bamwe wumvishe yuko nyine babyizera ko ndetse hari n'amabanga bitse Dede atanazi. Rero bwa munyamakuru narakurikiranye ingendo ze. Uyu mugabo byatangiye ndumva wanyohereje amafoto uri kunyereka kuntu ubundi ibi bintu byatangiye guhwihwiswa, niko mu kinyarwanda tubyita, ibintu gutangira kuvugwa ariko bitarajya kumugaragara abantu babyongorerana. Ubwo twajyaga kubona tukabona Kabarebe asanzwe ari umugabo, ibyo twita ngo mubyita ngo iki bwana munyamakuru, ntago ndi buvuge nginda kwa kundi usanga umugabo urusina umenga gwa urusina kandi imbere ugasanga havuyeyo. Twebwe twajyaga tubyita karima k'igikoni. Allo, uratwumva bwana munyamakuru? Ndabumva cyane, sinzi ko mwobandanya. Sorry, twabyitaga agasozi ndatwa. No kuvuga ngo kurya ubona umugabo afite inda yaraje samutemo iwacu mu cyaro twavuga ko uwo muntu ngo yakize. Rero Kabarebe nawe twagiye kwa tubona uko twe dusanzwe tumuzi, nubwo uko yarameze yari muri costume ya gisirikare, ariko abona umugabo imitsi yarareze, haba ku maboko haba mu gahanga, mu buryo butangaje. Ukavuga ati byanze bikunze mu bijyanye n'ubuzima uyu mugabo ashobora kuba hari ikintu kitari kugenda neza.
rero aho izi nkuru zitangiye gucicikana bivuga ko yitabye Imana, uyu mugabo ndagira ngo ubwire yamaze igihe kinini atari no kuboneka mu bikorwa asanzwe azwimo yuko ari we mutumirwa muri iyi myaka 30 yose wagombaga kuba asobanura ibyo bintu, ukuntu ngo igisirikare cyabo gihambaye, ngo barokoye abatutsi, ngo bahagaritse jenoside, ngo ari Imana, ngo ari ibimanuka, ngo ubundi badasanzwe. Ariko hari hashize igihe mu bikorwa nk'ibyo tuba tumwitezemo tutamubona. Rero amakuru nubwo twayamenye dutinze, twaje kumenya ko yari arwaye ahubwo byo guhera mu bitaro bya Turukiya, sibyo? Yes, iyo nkuru abankurikirana mu Gisaka TV nagiye nyigarukaho. Hanyuma amakuru araza ngo uyu mugabo yavuyeyo, ariko mu kuza twakubita icyumvirizo ahantu yaba aherereye hano muri Kigali. Uratwumva bwana munyamakuru? Ndabumva cyane mwami w'Igisaka. Yes, nakubita icyumvirizo cyanjye mu bitaro bikomeye hano mu gihugu, ntaburacwe na security idasanzwe ku bitaro ibyo aribyo byose bya hano, ndetse uretse nani Kigali, mu gihugu hose aho byaba biherereye nta hantu hari security idasanzwe nk'ahantu Kabarebe yarwarira, kandi nanone urwego ariho n'ikibazo cy'uburwayi afite ntabwo ari umuntu wajya kurwarira mu rugo cyangwa mu gakirinike gato. Turajyana ndakumva. Rero ngewe ntekereza yuko mu by'ukuri ashobora kuba akiri muri Turukiya, ahubwo ngewe mu mboni zanjye nubwo ntabyemeza 100% kuko ntabwo namubonye physically ngo mubone, cyangwa ngo mbe hari umuntu wampaye amakuru y'ubutasi umuriho cyangwa uri hafi yaho ngaho, yaba yari umukirina cyangwa yari umusekirite wari uraho cyangwa umusirikare. Bwana munyamakuru, uyu muntu ntabwo bimeze neza, ndagira ngo mubwire ko ntabwo ngewe natera amabuye bari kuvuga yuko yapfuye, ndetse bazabitangaza hashize igihe kinini. Ariko twarabonye perezida w'igihugu cyanyu bavuga yuko yoba yarapfuye, mu ginyuma y'igihe gito turamubona. Ntiyo bari propaganda bari kuzana kugira ngo abantu banze basamare gato? Oya, ntago ibi bintu ngewe ariko mbibona, bitabujije yuko hari undi nawe yabibona, ariko ngewe mbona yuko byaze bikunze harimo ikibazo. Bwana munyamakuru, harimo ikibazo kuko ibintu iyo bijya gushya ngewe nkabona yuko byabanje bikagenda bishyuha, tubyibazaho tukabona Kabarebe atangira kunuganuga yuko atari kumvikana na Dede, Kabarebe iminsi gashinda ikaza, Kabarebe tugatangira kubona ari ibikorwa atitabira, ndetse ku makuru muherukaho ejo bundi nimugoroba ubwo nakoraga ikiganiro, ni ukuri uriya mugabo nari ndi gusaba kuganira n'abakozi ba mu Gisaka TV, ndi kuvuga nti ariko aba bantu banyweye amaraso y'abantu, ubanza umuzimu bacishije, umuzimu wabahesheje gukora ibyo bintu bidakorwa, nawe ageze aho abishyuza ati namwe muzana amaraso yanyu nanjye nkweho numve. So bwa munyamakuru, ngewe nicyo nabivugaho, ntago nkomfurima neza nk'umuntu ufite amakuru y'ubutasi ko yitabye Imana, ariko kugeza ubu ngubu ku bantu ndi guteraho icyumvirizo, kuko kugira ngo ugire amakuru bwana munyamakuru, ntago amakuru ava mu kirere, ntago umuntu yahimba. Ugomba kuba ufite network ziguhereza ayo makuru, zishakisha nawe ushakisha. Twese turi gukubita icyumvirizo hano mu gihugu, nta Kabarebe turi kuhabona, ahari yaba yihishe se tubizirika tubihanga amaso. Ariko bwana mwami w'Igisaka, biravugwa yuko hari uwundi musirikare wo kwipete rikomeye nawe nyene yoba agwaye bikomeye, ndetse ari kumfiro ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Eske ibi navyo nivyo? Ukuri nyine nicyo kintu cyatumye mvuga ayo magambo akakaye, njya kuvuga nti uyu muzimu uba muri FPR niba ari umupfumu wabahaye intsinzi, ageze aho ababwira ati mumpe ku maraso yanyu namwe nyanyweho numva uko bimeze. Nari mbishingiye kuri uyu musirikare nawe agize ibiki, ari hakurya aho muri Turukiya, no kuvuga ngo nawe bamuhaye utuzi, hari icyo twita utuzi twamunyuza bwana munyamakuru. Nawe wararembye hariya, wararembye, nta nubwo ari ibintu bisaba ngo ndibaza ngaherereye hehe. Ku makuru mfite kandi nagiye mbona ko nagiye nyaverifiya nkabona 99% arahura n'ibyaba yanteguje mu butazi. Uyu mugabo n'ubundi arembeye muri Turukiya.
rero wenda tuzagenda tuyidevelopa dore ikiganiro kibaye kirekire, ariko icyo nakubwira uko isi mu bijyanye na geopolitike y'isi igenda iri gukata ikorosi, umuyobozi urabizi ko ari Amerika, wabyanga wayikunda wayanga, umuyobozi w'isi ni Amerika. Uko rero turi kugenda dukata ikorosi mu bya geopolitike, niko ahantu muri regions strategique Amerika iba yaragiye ishyira akaboko hirya no hino, yubaka amasystem atandukanye akontorora aho hantu. Ego turajyana, ndakumva cyane. Yes, nayo niko igenda ihindura. Ni ukuvuga ngo iyi system irashaje, uko ishaka guhindura. Ni ukuvuga system rero ibigizwe nyine n'abantu, ibigizwe n'abantu. Ni ukuvuga ngo mu bantu rero hari abantu baba baragizemo power kandi bafitemo inyungu bubatse muri iyo myaka, ku buryo Amerika ibitazazivuge ngo noneho ngo wowe wari usanzwe uri Kabarebe uri igihangange ngo jya hasi ku gatero. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu ntabwo bishoboka. Iyo ihinduye nyine hari abantu bagomba gukubitwa bakajya hanze y'iyo out of that box, ku buryo bagira ibiki, ku buryo nyine bigenda nk'uko twebwe iyo tuvuga ngo deda ry'abantu ugomba kumenya ko deda atari we wikoresha. Dede nawe ni umukozi nk'uko Makenga hariya nawe ari umukozi wa dede. Rero ngiye ibyo mbibona mu rwego rwagutse mu bijyanye no kuntu Amerika ibiri kugenda isetinga ibintu muri aka karere, uburyo ishaka ko bigenda bijyanye n'izindi mbaraga ngiye mbabwira zagutse zaje muri centre geopolitique. Ndavuga ku meza y'abakomeye bafata ibyemezo hirya no hino ku isi, bakigabanya ibyiza isi itanga mo hagati yabo ubwabo, noneho bakisanga hari abantu bagomba kurya bakura mu nzira kugira ngo system nshyashya bashaka kubaka igira ibiki ikunde, ku buryo bitakunda ko iyo system bayishinga mu gihe ba bantu bari muri system ishaje bakira aho ngaho. Ego rero nuko nabisobanura bwa munyamakuru, wenda tuzakomeza tubiganireho. Ibitangaze bishobora kuba na dede yarazutse, murabyibuka. Ego nuko reka ndagushimire cyane mama w'igisaka. Urakoze bwana munyamakuru. Nuko gace nshimira cyane abo twabanye bose mu kino kiganiro kigufi cyane. Nizera yuko bashoboye kumvira byinshi, kumbere tuzokomeza kubatoreza tubabwira uko ibintu biba byifashe naho ubutaha. Bye bye.